abana bawe bose wabyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe Imana iruruka ikaguhezagira gahugu kacu kiteka murekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi umwana yashobora kurwara mu ijoro yiyumvira ingene nzomujyana ku ivuriro ariko igihe umwana yashobora kuremba mu ijoro ariko dekorasiyo kandi gucumbura hamwe yiyumvira ingene nzogenda igihanga bikanga rero ni byiza kubera turashima kubera ryari bitwegereye tubizene tubikeneye ariko igihe umubyeyi yashobora gufatwa mu ijoro akajya kwibaruka ariko igihe byasaba ngo vuba yuko arinda kugenda ibujumbura kugira umuganga ari ngaha hakuru kubera bidufasha cyane ivuriro ni ryiza cyane ibyo bizokugira akamaro kanini rwose iyo twajya kwivuza tuza kwibaruka twafata kuryicumira kanje bikadusaba ukuruha tudafise itike ryo kwipakiza cyangwa tukajya mu karamu bikadusaba kuruha tudafise itike ryo kwipakiza kandi byatwongera cyane rero tugiye koroherwa cyane tuzosubiza abana hafi tubabwire hafi yego bifasha cyane rwose radio televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza